Danes je sreda, 20. dekembri 2023 godina, 354. den godinata. Do krajotna godinata ostanuvat 11 dena. Sonce to vo Skopje izgreja vo 6 časot i 58 minuti, a kje zajde vo 16 časot i 5 minuti. Denot traje 9 časa i 6 minuti. Mesečinata, koja je vo fazana prva četvrtina, izgreva vo 12 časot i 2 minuti i nema da zajde ovadeno nokije.